Evo nas ovdje, 22. dani naselja Batine, dani mađarske kulture. Bubnjarska skupina Radiona danas uživati u fišu, natjecanju u kuhanju fiša i malo će biti svirke na večer. Moramo naći gdje je naš kuhar, tamo. Timin suprug će nam biti kuhar za naš tim. Tu odmah pored Dunava. Evo upravo prolazi neki šlep uzvodno. A tu su majstori fiša. Evo ga, Luk Kotlić. Sjeckani, nije blendani, ne mleti. Seckani. Imaš čoba? Kotlića 2. Gdje imaš čoba? Ima zima. On nije stavio. Nisu čisti, vidi odmah riba. Odmah girice. Odmah girice. U jedan. Tu sam neki dan vidio, neki Srbo je pravio brudet sa morskom ribom i stavio šarana. A ovdje su glavuđe. Ti staviš cijeloga? Ja ne stavim ništa, ja to ne znam. Da ne odležimo. Ne da šta valja. Neka, hvala. Ovo je pokazivač. To je plova. To je plova, evo mlijeći će biti. Evo ikre. Balon guma za vlakanje. Pogledaj, imaš možda manji kosti. Više. Jel da? Ovo je od njih. Hajde Suzi, moraš nam prevesti da piše. Evo ja znam, piše zahvalnica. Čekaj, a što to ljude kad imaš? Peče se, vrti se. Neki kuhaju jako. Neki su tek krenuli. Ovi naši svi su tek krenuli, još ne kuhaju. Evo, pojeli smo fiš. Majstori su bili odlični. Gdje je moja čaša? Da još jednom ja te vidim, da me barem maknem zagrli. Ja sve bih dao da mi dođeš u tvoju.
svoje vrijeme, moje niste vrijeme. Jesmo za! Evo jedna kratka prezentacija, ovo što držimo u rukama, jer neko zna šta je. Tako. Vjerovali ili ne, prije 4000 godina ljudskom rukom izrađen rekvizitić, alat, nije služio za bičevanje rukova, vjerovali ili ne, ali prvi alat ikad napravljen da može probiti zvučni zid. Vjerovali ili ne, puno jače bojno nego što se čuje, pa bi me zamolio, ako nam možete ipak više ostati najčešće. Još. Ja bih volio moje djevojke, ima jedna, ako volite naše vatrene ukrase, da napravite granicu između ljudi i nas. Jer ima neko vatru možda? Da te ne